Saudara, sebuah pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas di Bandara London Southend, Inggris seminggu waktu setempat. Jatuhnya pesawat ini membuat warga di lokasi berlarian. Akibat kecelakaan ini, operasional bandara ditutup sementara. Fucking hell, look. Who's there? Fucking Southend Airport, mate, on the golf course. Look at this. Wait, watch the explosion, boys. Watch the explosion. What the fuck? Someone on the tee. Who is it? Who's on the tee? Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Asri Gunawan. Tetap saksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah